Čaute, v dnešnom videu si ukážeme, ako dá zaseknuté rukoviatko dole z riaditka. Krok 1 je, že si ohrejeme vodu. Som konvici ohrial. To nalejeme do hrnčeka, ponoríme to tam. Chvíľu počkáme. Tu si dáme rukavicu, aby sme sa neopálili. Tak. To vytiahneme. Už to pekne ide. Dobre, to robiť dvoma rukami, len to je nemôžem. To držím takto. Tak. Takto. To som ešte neomočil. Takto. O, toto sa povolilo.